PG endured as we have had vicious personal attacks. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leli lilahlekelwe ngumholi loqotho nalebekasibonelo lesihle. So our EFF Labour Desk has received complaints for more than 246 companies, private security companies, that have not been helping workers. Iqembu le-EFF lendele ibito lokuthi dithathe letinyathelo tinkampani nabomasipala labangakhiphi imali yedlelandvongeni yetisebenzi. Sishonile wena okunena sikubingele letindzaba tesiswati lesitfula bukhoma ku SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi letindzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leli lilahlekelwe ngumholi loqotho nalebekasibonelo lesihle. Wedele tiphimiselo ngesikhathi ethula umlandvo wa Pravin Jamnandas Gordhan enkonzweni yekumvalelisa e-International Convention Center eThekwini ngembi kokuthi afihlwe emakhulu alabatilile atheleke ngetingane kuyomhlonipha kwekugcina. Luhambo lwa Pravin Gordhan lwekugcina. Ibhokisi lakhe belifakwe umjeka wakuleli. Umngcwabo wakhe bewuholwa ngamaphoyisa kanti ingoma yesive beyikhala njengendlela yekumhlonipha. Mengameli Cyril Ramaphosa usho emave akhe kumvalelisa lapho athe khona live lahlekelwe ngumholi loqotho. PG endured as we have had vicious personal attacks. They were ingenious, they were condescending, and they were patronizing as well. Many of these attacks were also racist. Umlando wa Gordhan ukhunjulwa kakhulu ekutinikeleni kwakhe kulwisaneni nenkhohlakalo. The biography will write in our hearts and engrave on our minds will tell the story of a man of courage. It will speak to us of a courageous and indomitable fighter and humanitarian. He took a bankrupt SAA and a Transnet in deep trouble, a Denel whose intellectual property was stolen by the Guptas, absolutely nothing. At least we still have state-owned enterprises today. He was a brave heart and had no time for cowards. The corrupt hurled everything at PG. The courage that Pravin Gordhan had to fight against corruption and state capture and against wrongdoing was amazing. Indodzakati yakhe ithi bekasihlabane. Pravin Jamnandas Gordhan ushisiwe emsimetweni lokhethelekile ngenkholo yesiHindu. Ushiya umkakhe Vanita emadodzakati lamabili Anisha na Priyesha. Iqembu le-EFF lendele ibito lokuthi lithathe letinyathelo tinkampani nabomasipala labangakhiphi imali yedlelandvongeni yetisebenzi. Leli qembu lithi tinkampani tetekuphepha tangasese tisalile emuva nga6 billion wemarandi kanti bomasipala bona ngabhillion wemarandi. Lokhu kuvakaliswe njengobe leli vese liqalile kwetfula lihlelo lwatiwa nge2 port loluvumela tisebenzi ukuthi likhokhe imali tsite emalini yato yembesheni. Luhlelo lwatiwa nge2 port system luqale kusebenza eceleni kwelenyanga. Lolu hlelo luvumela isebenzi ukuthi lingathatha imali ethi-30 njalo ngeminyaka emalini yato yembesheni. Iqembu le-EFF lithi abantu abafundziswanga ngalokwanele ngelujabo lemithetho nabathatha le mali. There was not enough public education on the tax implications of the two-part system. So workers think they'll be getting, for example, a maximum of 30,000, whereas they'll be taxed and then they'll receive about 19,000 if we use the calculator that SARS has put up on its website. Leli qembu lithi isikhungo lesiqokelela imali emthelweni inkampani temshwalensi ngitona tawuhlomula kakhulu lo hlelo. EFF ifuna ukuthi tiphenye tinkampani tipholota ukukhokhela imali embesheni etisebenzi etikhwameni letifanele. We have written to the Speaker of the National Assembly saying that there must be an ad hoc committee to investigate pension fund theft that amounts to about 7 billion rand by private security companies and local government municipalities, which is the most concerning part for us as well. Ubutuya ukuthi ingabe unabo yini ubufakazi baloko lakushoko.
So our EFF Labour Desk has received complaints for more than 246 companies, private security companies, that have not been helping workers. We've got more than 4,000 names of people who have come to us and complained as well. Tambo uthi isebenze kufanele tiphinze tifundziswe ngemthelela walolu hlelo esikhathini lesitako emalini yato letiyongako. Solwadi ngehlolo lwetibhamu wesithathu uqinisekise imininingwane leyatfolwa nguKolonel Chris Mangena lokukulandzela ukuthi imininingwane yesibhamu lesatfolakala kumsolwa wesithathu uMthobisi Ncube ifane nale yenhlavu leyatfolakala endlini yakaBokheli Khumalo lapho kwadutshulwa khona Senzo Meyiwa lokuqinisekiswe nguCaptain Chris Mangena naCaptain Ritha Grobler. July 2020, during the performance of my official duties, I was requested by Lieutenant Colonel Mangena to provide a microscopic opinion regarding the following exhibit bullet and test-fired bullets. 1 9mm caliber fired bullet marked 217267/14A2. 8 9mm caliber test-fired bullets marked 369 TB3 to 369 TB10 respectively. I examined the fired bullets mentioned in paragraphs 3.1 and 3.2 and compared the individual and class characteristics markings transferred to them by firearm components during firing process using a comparison microscope and found bullets mentioned in paragraphs 3.1 and 3.2 were fired from the same firearm. Umphathiswa welitiko letemfundo eGauteng Matume Shilwane umemetele ukuthi utawunciphisa liphakelo timali etikolweni takulesifundza kude kutawuhlengeka imisebenzi yabothishela labalinganiselwa ku-3,400. Shilwane ke uthi kutawujujwa tinhlelo letimbalwa etikolweni letifaka ekhatsi kutfutsa nekondlo kwebantfwana. Ikhomishana yamalungelo eluntfu kuleli ithi ilibangise eParliament kuyolisana nalesinyathelo. Khuluma kabanike ngaloludzaba kutebuchwepheshe sina Steve Mabona lokhulumela litiko letemfundo eGauteng kanti lathi ndlini tekusakata sinelisekela lamabhalane wekhosas Siphiwe Maname. Asikubingelele noma sinibingelele sinemngele tindzabeni teswati like SABC1. Siphiwe asengicale ngawe ke ingabe lithini luve lekhosas ngaloludzaba? Thina njenge Congress of South African Students esimile abafundi asijabulanga neze ngale sinqumo esithathwa uMEC necollective yakhe. Sikhuluma nje kunezikolo ezinganabothisha abanele so izoyenza umonakalo omkhulu kusizwe sakithi nemfundo yala eningizimu. Mabona ke asibuye kuwe sive ukuthi ithini ngakuwe njengoba ke kuhlengwa imisebenzi yabothishela ngalolunye hlangothi kucekelwa phasi itimpilo tebantwana etikoleni. Ingabe nini ningihulumende nibona ukuthi lesinyathelo lesi sinyathelo lesihle yini? Sinilotshise nababukeli emakhaya. Abotithere bazokuba khona bawuqhubeka babe khona. Sakhumula ukuthi thina siyiGauteng sithe asikwazi ukuthi sithi sikhula kangaka sinabantwana abaningi abeza eGauteng manje ngeke sikwazi ukuthi sinciphise abotithere bethu. Sithe sizoqala eminyangweni ukuthi yini into esingayenza ukuthi mhlambe sinciphise endweni esibona ukuthi mhlambe nasinciphise kizo sisazoqhubeka simnyango sifundise. IGauteng iyadlondlobala iyakhula mnyaka nomnyaka njengoba ngikhuluma nawe nje abantwana siyazi ukuthi kuzokudlula lapha ku-40,000 abazokufika abatsha enkolweni zethu ngonyaka ozayo. Manje asikwazi ukuthi sinciphise abotithere bethu. Sizaqala ukuthi kukuphi la kufuze sinciphise khona ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke sifundise ngalendlela. Ingabe lesinyathelo angeke yini sibhebhethelekise letinkinga letikhona mabona etikoleni njengoba nje sibona ukuthi ihlelo lekufutha abantwana nalulinkinga kakhulu nalabantwana labathembele kudla etikoleni. Ingabe lokho angeke kubabangele letinkinga ngoba labanye abantwana abanako nekudla emakhaya bathembele kudla etikoleni. Ingabe lokho angeke kubhebhethelekise yini lenkinga?
Akenge sitsho sithi sizokunciphisa ukuthutha abantwana begodu nokuthi bangaphiwa abantwana ukudla ngoba abantwana labakhona kufuze baphiwe ukudla. Sithi siyokuqala lapha mhlambe amaposo la ukuthola ukuthi noma angekho siyakwazi siqhubeke sifundise. Siqale nendo amahlelo esiwenzako simnyango sibona ukuthi singanciphisa kiwo. Kula siyokuqala khona ukuthi sinciphise. Nakho-ke kunomhlangano okhona wabo ngqongqoshe bonke be-South Africa bazokuthi nabaqedako lapho ukuhlangana bakhambe baye la sithola khona imali ku-National Treasury bathi sibawa ukuthi thina nisiqalelele simnyango wezefundo ngoba indaba yokunciphisa kwemali ifaka iminyango yonke. Manje sizozibawela ukuthi simnyango ofundisako ukuthi banganciphisi sikwazi ukuthi siqhubeke singanciphisi ndawo nathi. Kodwa ezinye izinto kuzofuze sizenze ngendlela ehlukileko ukwazi ukuthi imali iyancipha umnyaka nomnyaka. Ngiyakuva babona kepha-ke elitiko lona lithe litawunciphisa imali yekuthutha abantwana nemali yekudla. Ingabe lokho kusho ukuthini kahle kahle ngoba uyasho ukuthi anikasho ukuthi nitawukhipha yonke imali but ishilo i-department ukuthi itawukhipha lapha ku-scholar transport. Kusho ukuthini lokho? Bekwenza umzekelo ukuthi nakuqalwa kwamahlelo ekungasuswa kiwo ngimaphi namaphi. Kodwa yokuthutha abantwana nokudla lezo zibaluleke kakhulu kwamambala. Ngeke sifike lapho masinya nangabe kufuze sifike lapho. Kodwa siyokuqala lezi ezikhona eminyangweni esibona ukuthi singaqhubeka sehlise lapho nalapho ukuthi sikwazi ukuthi sihelebhane nendaba yokuthi imali iyancipha qobe nyaka nonyaka. Siphiwe uyamuva mabona yakhuluma ithini ikhosas kuloko? Well umuntu omele i-Department of Education usicambela ma because sonke sibonile i-department ithi bazanciphisa ekudleni kwabantwana bazanciphisa ku-transport yabantwana. Thina njengekhosasi ezinye zezinto esizilwele ukuthi abantwana ababuya from izindle ezihlukene bafika banakudla abalambile so at least esikolweni kumele bathole into yokudla. Then i-department why inga yehlisi i-expenditure abayispenda kuma-executives we-department. We've got iminyango eminingi esingazi ukuthi yenzani useless engayenzi umsebenzi wayo but imali yalawo ma-department ikhona. Asimbude kunginyalo mabona na ngiyabuta siphiwe ukuthi inzaba mhlawumbe ilitiko lona lingehlisa imali yetikhulu kunokuthi ibuke imali letibalekile lekufana nekuthi kubuke imali ye-scholar transport nemali yekudla kwabantwana. Siphiwe kuyadanisa ukuthi akhulume ngendlela akhuluma ngakho ngoba bona bayazi ukuthi umnyango uvulekile, bayazi ukuthi nakunento bangayizwisisiko bangakhuluma nobani. Sihlale siba nayo imhlangano nabo bayazi ukuthi siyatholakala angabe kunento bangayizwisisiko kufuze basichidele ukuze sikwazi sibachazele ukuthi sithini nangabe bathatha into bazifunde emaphepheni ngoba banawo umnyango bayazi ukuthi siyakhuluma nabo ngasonke isikhathi. Manje ngiyamgcugcuzela ukuthi abasichidele sikwazi ukuthi sibachazele ukuthi sithini bangalaleli into bayizwa uma babona kude namkha into bayifunda phasi namkha into bayizwako bakude nayo kanti bangasishidela. Ngibuye kuwe Siphiwe ingabe nini nikhosa sendimisele kwenta kanjani nyalo ngisiphi isinyathelo lento sithatha? Well sesihlelile ilanga lapho sohlangana no-MEC nabo babu Steve sizokhuluma ngalo loludaba masingafiki nesixazululo esizo wonke umuntu ozobenefita kuso thina nabo sizohlangana estradeni because asizimisele ukuthi abothisha bethu bahambe bayolamba ingane ezikolweni zingafundi. Angibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngibonge kakhulu nawe mabona isikhathi sakho. Kuletinye ke nasibuye titolo emaphoyisa akhathatekile
ngekwanza kwebugebengu emgwaqweni yaseMpumalanga. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili setizaba tesiswati na usanza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Emaphoyisa akhathatekile ngekwanza kwebugebengu emgwaqweni yaseMpumalanga lokhu kufaka ekhathi kubanjwa inkunzi kwetimoto nekuthuthwa kwempahla lengekho emthethweni. Emaphoyisa esifundza aqala ihlelo lokugada imigwaqo lephisitelako kulwa nalobugebengu ikakhulukazi ku-N4. Lolu hlelo belitawubanjwa emgwaqweni lebothela wayeka nalehehat vakashi. Umgwaqo longuthela wayeka we-N4 lohlanganisa sifundza seGauteng neMozambique lodzabula eMpumalanga ukhungethwe igangi lihlasela abashayeli labasuke bangasoli lutho kulomgwaqo. Emaphoyisa ahlose kucedza lobugebengu ngako-ke asukumisela uhlelo lokuba netimoto letihloma yobuchwepheshe be-automated number plate recognition leti tawuphitsitela kulomgwaqo tigadze lokuganga. Leti moto temaphoyisa titawubonakala emigwaqweni we-N4, N2, N17 ne-R40 kuleminye. Kanti nayo yonke imigwaqo yokuvakasha kulesifundza ifakiwe. N4 iyona esibeke phambili bo N17 ibona sibabeke phambili ngoba iswe lapho esiba nezinkinga khona ngokuthi abantu bathathwele izimonto zabo. Sikufuna ukwenza sure ukuthi lokho siyakustopa. Lucala evikini leliphelile ngalesikhathi kubanjwa inkunzi tivakashi lebetishayela emgaqweni losemkhathini weBarberton neBad Plus. Khala kakhulu tukubashayeli ukuthi la emgwaqeni kunalo bakufaka kubathi ma spike ukuthi bapontshise imoto mavili kuze matimile bakhona kuba robha. Siya responda ke lapho. Bashayeli betimoto balwemukelo lolu hlelo. Izosiza kakhulu thina abantu besifazane ngoba sijwayele ukudriver sodwa lana and futhi la umgwaqo uhlezi ubhizi. Abantu abaningi igebengu eziningi zicasha khona la. Lolu phiko lutawuchubeka kulesifundza kanti-ke kutawuhlanyelwa lamanye emalunga kusita ngetikhathi letiphitsitelako. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe sinjani isimo etindzaweni tekudla ngakini kulandzela kuboshwa kwebantfu bakulamanye emave bakulamanye emave labete emaphepha labavumela ukuthi babe kuleli uphendvule ngalendlela. Ukufika kabangenayo amaphepha kulelizwe awubatholi kuphela endaweni zokudla uyabathola nalapha yabo construction baningi kakhulu. Into eyenza lokho futhi siyazi ukuthi abaqhashi ibona ekumele sibagxeke kakhulu ngoba inhloso yabo nje ucindezela amalungelo abo bababhadala imali encane. Nakuba bengabe baningi la ngakithi laba bokufika abanezitolo kodwa ngicabanga ukuthi kuyomela ukuthi bevakashele nakhona ngapho labo ababheka leso simo esifana naleso. Abantu bokufika bathengisa ukudla okungcolile ene bona abakudli lokudla bayahamba bayothenga eShoprite. Wena bakuthengisela isinkwa esilele batshintsha neplastic. Isimo ke lapha kwelakithi eDumbe ngiyacabanga ukuthi nabengakabi bikho shintsho ngezathu zokuthi amaphoyisa ade ngakabaqoqi labantu okuyibona bayayichanasela nje ke yafana nje badlala nje ngemali yombuso ngoba ukubabopha kwabo nje nabazowabuyisela kumazonga wabo kodwa baphinda abantu bashaya U10 babuye kwalapha ngalana ngakhona ebhetali cha wena uma ubuya ngaphandle vele abakuvisisi vele impela bafuna amaphepha okuqala. Mina endzaweni yangakithi eMbombela nemaphethele kusedele ngikubonile tindlu tisahamba ngendlela etayelekile. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke ethweswa kudiphendula ngayo. Libhange ngodla kuleli selelihlise indalo yemali imboleko nga-25 basis points yayibeka kuma-percent lasiphohlongo. Lokhu ke kuncipha kwekucala kusukela ngesikhathi se-COVID-19 lapho umhlaba wonke wakhinyabedeka kuteta imali. Bese kupheleke iminyaka lemine solo ingehliswa imali imboleko. Mengameli welibhange ngodla kuleli Seshakhanyawo uqinisekise lesinqumo kulandzela umhlangano welikomiti lelibuka isimo setimali kuleli bhange lisithathe. Lokwehla ke kuhambisana ncamashi naloko lebekushiwo bosomnotfo ngesikhathi kusalungiselelwa lomhlangano nekuhlala kwawo. Kanti ke nasibuka imakethe tetimali lirandi lenyukile nalicasaniswa netimali takulamanye emave.
sesitiphose ke embombela sive ukuthi engabe Sibusiso Mahlalela usiphathele TP lethamba embili kulethume embiteni kulugwalagwala FM. Sibu dithinta lamuhla mlingani. Asibamba letimbili mlingani zivuseleke na kulithimba lakho lishone kwebe mbukelo kuzoba teswati ekhaya ku SABC1 siphethe ke lithinza ke libhange ngodlala kuleli njengoba ke namuhla lelehlisa imali yendalo umboleka simemeke bosomnotho ukuthi ke sitawuba kabantu singabe ke nathi ke tindzaba tishone kubathengi bakuleli level eNingizimu Afrika kakhulu kati ke labo labadonsa amadima etikweletini ngetilo kwaloko inhlangano yeANC eParliament seyihlangene ke inhlangano yeDA lapho ibita khona ke inkampani ephehla gezi kuleli Eskom ukuthi ingavunyelwa singa 35% kumnyaka lotakulelo hlangothi simemeke sathi setindzaba temandla agezi kute ke sitawuva kabandi ngako lelo dzaba sibamba letimbili mlingani wami Nzamba Malehle kulithimba lakho nako ke mbukele ekhaya Nzamba Malehle. Tikucala lapha ke talamuhla kusasa tikhona ngolimi lesindebele bese kuthi ngensimbi yesikhombisa tikhona ngesixhosa kanti ke simo selitulu selandzela nanobandile. Nginibingelele ngiphinze ngamukele kunasi simo selitulu emakhaya sanibonana sibona namhla kusihlwa sibonakala ngathi neliqhwa la eningizimu level yofika khona enhla neliva emakhaya kanti la ngilasasa kuyabonakala ukuthi solobele silenjalo kanti lihambisana emathuba emvula ngagcina sayefika khona ku 80% kanti xweso sibuya khona South African Weather Service bonakala liqhwa lesikhithile khona la eMpumalanga Kapa kanti ke kunemvula nemoya lonemandla lapha eningizimu level emakhaya sicapheli leshala ngayo singadala ingoti emakhaya silokubele silenjalo kanti ke bonakala umoya lonemandla lapha esifundeni semfule esikhuluma totonke kanti ke liqhwa lapha enzaweni lapha eLesotho bonakala ngathi solobele silenjalo babule emakhaya futhumala kwelive lapha eGauteng itawuqala khona lapha ku 8 nyulo khona ku 18 kanti Fredericton ku 1720 lapha ePitoli kanti sinyukela khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo musinhlete khona lapha ku 21 phela kwaqala ukuthi nanyulo ku 18 kanti phela ihlete khona ku 25 sihla endansi esifundzeni salapha eMpumalanga enzaweni sesikhukhuza hlete khona ku 18 bombe lihlete ku 17 kanti eMelo qala ku 3 linyukele khona lapha ku 13 sihla endansi lapha eKwaZulu Natal lapha eThekwini lihlete khona ku 16 bese manje sibecala khona ku 9 qala ku 8 nyukele khona lapha ku 9 kanti Krookstad lihlele khona ku 4 yabanza kuleyo ndzawo bukule emakhaya kanti lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eSlanda licala khona ku 10 nyulo khona ku 17 Qonce ahleti khona lapha ku 13 kanti kwaNtsholi licala khona ku 4 nyulo khona ku 11 ibambisene nale nqube kanti lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town hleti khona ku 19 Worcester uqala ku 8 nyulo khona lapha ku 20 kanti Bedford West uqala ku 6 nyulo khona ku 15 kanti enzaweni lapha eGeorge hleti khona lapha ku 16 esifundeni sefle esikhuluna totonke lapha enzaweni lapha ePinkton hleti khona ku 18 emva kwamadina Calvin uqala khona 4 nyulo ku 17 kanti DI qala khona ku 4 inyulo khona lapha ku 12 babule emakhaya esifundeni sefle esilandelako lapha eFree State enzaweni lapha eSasolburg hleti khona ku 17 Bothaville uqala ku 5 nyulo khona ku 17 kanti iFixburg iqala ku 0 ihleti khona lapha ku 19 Mawepana uqala ku -1 kebanza ekseni kanti ke sifundeni sefecina bokule emakhaya enzaweni lapha eTesdale iqala khona ku 6 nyulo khona ku 22 Vryburg uhleti khona lapha ku 22 nakhona kanti Tosca iqala ku 5 nyulo ku 26 Tawung ahleti lapha ku 19 kanti ngilokule ngiphathela kubula lokuhle etinhlweni landzelako ngisalane kahle.